McBrown's kitchen. Adriani Petto. McBrown's kitchen. Brina so. Yet to cano. Get it bow. So when you know, no am I in here. Yet to cano. Get it bow. So when you know, yeah, my share. Adriani Petto. Amrina so. And when ye the both ye. Adriani Bia winim noano. Thank you, DJ. Thank you. Yes, ye too ye can't say near the Adriani pa and a brew. But this season, me power chobe biwe, me slow. Make me hear what me show you so. And notice sad season way. Adriani buy in McBrown's kitchen. Why ye be? Me chow Adriani a ye waha. Was so why ye be with fear. Okay. Send why ye be with fear dear. Any number more dear say your YouTube page McBrown's kitchen no. Would do address ebeto and if possible over tag your Instagram other pages no so. Now they show because you be selected from your natural fans, your original fans. So namusuma bahebi. McBrown's kitchen Adriani pa de. Ebusiafo ye guswa ye cry sponsors mu Jumedia ye di Emma Ghana no your sponsors any je ho pa inti ye de omo ase se omu guswa ne enam season way. Ye be koso na the high sense ya say everyday prices for everyday people. Ye dwene mu hunti no ye bo mo dia se be promotion into to fridge ya ene o ha na o tie nka na obeto TV ene o ha na promo do so now the sa freezer kakran no anya bibia wo fie high sense ye dam wase Sarah ena me bia me high sense fridge ni mu a wo be unsa awake purified drinking water. One is for life, one eje nkwa awe gusua eye bosha omu emagana for no I cardio center ye gusua e de ntoboa ekoho e de boa ye da omu ase bebre ebusua ye da Borges olive oil a say Borges anwa eno na medical akacha o say Borges dey say kakra bi wo de ye waduane afa so won kwa ho hianti no enhwe ne bo show health factor Borges na ye no kakra na wanya ya de kase bia e wa akiri sanete ye da omu ase bebre ebusua Charlie spices Charlie 3 mix and a Charlie prekese Sarah and a Charlie ginger Charlie spices ahodo nyina ne sache eso ewo ho me pa cho se uye restaurant and I be can say chop bar and a eatery and a efie. This is natural spices made in Ghana. Charlie spices and your sachet sunienti no unya bia ewo market me pa cho pi prekese ne de eye dro prekope ye do mase me nuanom ye nkwan be ye de ye stew be ye de ye duane e be ye mu a abra ye hianto si wo mu dia misraw Tasty Tom and Rich tomato mix and Tasty Tom jollof mix o sha Tasty Tom enye obi anim Tasty Tom say and the jollof mix no na she ha ani jollof mix no ne nketo anie ne sashe nketo wo ho and ne ndidi so bebe e wo market e my jollof here e ye ntem kra Tasty Tom jollof mix ye do mo asi bebre ebusia delay mackerel delay sardine e wo market mackerel no nampa e den dompenim sardine sunie peche gwaduane ne so fe like that delay ye do mo asi bebre afa royal kitchenware official Ghana royal chancy ye fe papa ani royal guswe kra McBrown's kitchen mu eno ntin bomodian also to royal fa no aduane royal in chancy me di wadanse e de ma ye do mo asepa me ka for my way insurance so mam my way sanya my way afi way e no way for everybody to susu ewo my way wa number so wa kasa subscribe a bibia beba bedi ho wa kasa na obe operate na afi wa insurance ama ho ene odofo a ne bo enye den usumi bia obetua afi ne so a omodia my way be ka chew se wa nya yare kwankwo bia
or how am bi ama oba umbese so sika no near 5% of it. That one I know is true. In temperature bomo dia ko omu office na no mu kodin komo na subscribe. Dial *165# and one on. Ebusia for me sponsors enye me do mu asepa. Na me a me gina ha nipa bi na abo ama me ho ayefe. Not luxury hair. Me de kobe bia otoyin papa sanete. Me de kobe bia not luxury hair and de mami. Afei beauty maven. Abranti a wolf ednimu bia wada aje. Obesiesi okam occasion bia. Beauty maven Kelvin medasi. Mata de free. Mayan stitches Mabel medasi bebre. Mayan nyame shraw. Aye. And aduane a yebe no anabusuafo me shraw pay attention. Very simple and very accurate. Very vegetable. Just say vegetable. Me din de nana McBrown. Me twa me ho aba. Brim. High sense yet yasie. Ensu to na so form da so ye din. Ne senti ya hyehyɛ bibi sunko kra dia mamo. Ya to ne din say High Sense Super Promo. Ya niema ne buo no. Ya sa hwe ne nyina bio. Impo ye mfa so mpo. Eye free so. Said ye be mfa so dia maw. Ye call no first come, first serve. Niema no sa na sa High Sense Super Promo yi. Ewe showrooms nyina. Ewo Ghana fa na nyina. High Sense one amount 5 years manufacturer defect warranty. Ye niema border from chain dia kanyina. Chain dia kanyina. High Sense chain dia kanyina. Na ye papa chain dia kanyina. Kayo every 28 February akofim 8 March. Ye High Sense Super Promo. High Sense everyday prices For bulk purchase, contact 0262 351 251. Wait, your tomato mix. Wouldn't swallow one on pass. Say loud, what tomato flavor no? Tasty Tom tomato mix. Ofa kakra. Na ye bebre. Kakra yan kwani stew. Dodwa ope. No color changing like traffic light. Debia koko kama. Tasty Tom dear. It will surely give you value for money. Me a chef, I know what I'm talking about. Because Tasty Tom tomato mix is thick and little is enough to get our desired quantity of stew and soup. Pepe. Tasty Tom ama menia chepa. Presenya enino aye fefe. Taste no so dear. On point. Flavor near. And it doesn't color your meat or chicken. Cry. Tasty Tom tomato mix into. Me handwriting and sada. Then I did the sanet into customers bar never. I don't compromise on the quality of my food. Me top papano at once. Use Tasty Tom enriched tomato mix. This advert is FDA approved. First, no, yes, some to a mouse. 1,000 Ghana city. Say, 1,500 Ghana city. Wow! Now where? 5,000 Ghana city. Say, 8,500 Ghana city. Wow! After you move to me and 15,500 Ghana cities cover. The idea will be only hospitalization. Just say, we are going to die sabia. Eba bua mo tuaka. Afei, critical illness. Just say, yare kronko bi ha. Ya jatum se bo wa. Eba bua ma wako. Bebra ye dia keka ho nyina. Kakra bi pe. Ene dia to de utua no so menu so. Waiting on my way yes no no. For phone, dial *165#. Never come home. Send my way. That's it, no way. My Way, a product of My Life and MTN. Delay sardine, peche like that. This advert is FDA approved. McBrown's Kitchen. McBrown's Kitchen ebusa for aduane pa ede. An episode said ya mekan na ebusuya wo na wo hwe show no. Wo so ka ho bi, wo so ye me celebrity. What I say? Nene minimi nua pa na eba be ye aduane mani age. Se me show you. Obaso DJ boyanyum no somebody ebi kura no
Yes. Odewu. Bra. Irene said ya me friend no. Oni ni kunu. Ba me mumra. DJ Chaso. Odewu. Brother Trans wate. Me nua ma over slow, but don't mind her. Hey. Who the other side? DJ play me the song. Odewu Trans. Play me the song. Umfa de went Trans. Yanko. Play me the song. McBrown's kitchen. Hey. Come on. Something must turn around. Something must. Hey. Yeah. Something must stop. Something. Irene. Memory. Na. Mami bueno. Come the back on us also. Baby. I will change something now. Cut a shot. Me cut Wait, me dear. Yes. My dear. I was here. So here dear good pay one man said that my no. When they be a wooden him na what's in my friend Maame Gold. Then I the brand. Oh they was sorry, me class as brand say. When I me me ram so me monsiu. Oh, that's. And me ram patron siu wa ha. E we fie ni penti won say. That's. Cause of this situation so can na for cheme. Wa me so wa fa me sa. Thank you. Wa fa me sa. Ade unada na me nua se da no aduane bi. Wuni mani brim aware o. Oh. Ene de maybe san sempi. Mani brim aware pa. Mama, awake. Ane. Abusia Maame Gold me nua no. Ai ene ono so. O say family time. Oni ni kru me ba be bo me komo. We de mabie mu ana ye bedidi a. Ye bedidi a oh. Hey, manya gift. Manya gift. Enwa, mizibesi ade enwa. Aha. Wow! McBrown's kitchen and then me what be me nya hwe. Me no ahwe. What's the mirror so abadia? Ene obesa nya mo aka ho. What ya say? Mama ene oba ron sa. Mama meboa. Awurade David benim. Dia de ni. David benim. Aha. David benim. Wonim me nuan. Wo wa ye fa chepa o. Sama. Ye sapa POP. Me secondary school kakra na me kwaye no. Would you know shada nya me mate you? Would them know the free area na your course school no? Yes. Aye. Na POP no. Dia so do you be boa dia nto on so be running sa. Odo ne obe ro ho. Ene obe boa no. Obe boa. Yeah. Me se mani bro me die nie. Me se mani bro. Aye. Semna ne di kan no a odo kakra mo o nak pin down. Ode ompacho unsion me di see her ma wa me do. Aha. Na Maame Gold. And a family edition. Unu kunu ne nam. Me ama bo amane no. E de na ne me wura ba be ya ma yedi. Enne ye ba be ye akokonkwan. Sa akokonkwan we na special because ye didi mu. In fact, okay. Enti no na ye ba be ye. Me kunu favorite no. Papa and I genatnas tina say we young no because me who more veggies wa ha enti ye ba be ye special akokon nice very different nice but very very healthy yes okay yen hwe ye ingredients na okay enti ama say dem aka na akokon kwan very special nti akokon nini okay. And me vegetables, me jene, me tomatoes, me carrots, me garlic, and me what me pepper, and me de baby ya there. Me beef so ha. And me wo beef no, e ka ho na asesa taste no. And na akokɔ na aba no ama emre taste no so wo fom. And taste no beef no be socket a. Okay. De wo didi mu a. Wo be dia. Expecting akokɔ nkwan. And then also so beboawo na me pa chowo me hu cabbage no cabbage se de nyina anim nutrients wo mdo so enti se ma ye mai ni nwenam de cabbage no su gusu a nkwan ni mu na just ama taste the cost one na veggies no ahoden no su mu ayeden be mu den cabbage no su nkwan ni mu ene wo mu ene onim ye hwebehwe process in the anointing ya fe ni everything let's go the process yeah start it made the chance yes what that amount that's na akokɔ no wana betwitwa akokɔ no metwitwa ama wait me metwitwa we are sure metwitwa ene yenkwai metwitwa nti makokɔ ni nie
Say na me dwa makokɔ. Okay. Dwa me kama. Wow, can baby say na obetimi adwade but metimi adwa obi hwe obeka say Maame Gold na ne saso gold yi ne nails obetimi adwa akokɔ. Ama me dwa noa ye bibia say de oba ye ne bia wo fie. Wow. E du fie no de Maame Gold na to ho. Na ma ye yere. No aye yere ne kama. Na me obeye den ne me betena se. Ode e betena se edu time ohia wa. Edu se me no anso ohia no abeno. No abeno. Eni edu mu no so a. What they say? Rice cooker. Oye boafo ama. Sa. Oye boafo. Oye boafo am. Pada bia wo ka sa se wo. Boafo. Ye nkomodie bia mu no. Wo ka. E boafo pa. Wo ka se wow. Oboa me pa ama. Nsa maka kire wa. Waka ye beja mo adwa akokɔ no metena me kru nkyɛn kakra. Na said ye wa hai. Enti makokɔ na me dwa no. Adwa no pepe. Kama. Pepe ye nko obedwa na de. Ode yewu. Misra wo me nua yi wo hu no wa hi. America ho. America ho. Body no na chewa na say face na ne ye bi na chewa because me nua idea from titi to the titi the beginning will be a long time all the time every time what na we are saying I mean long time from Bethlehem. What do you know? Aish me hu ye say nyina na ne de ne niam bi pre wo uniform nim e den ne ma wo hia me nua hefa kora hefa first of all. Wo ba be kon ware mo semo nti ene Namfo ya. Okay. Na obi hu no. Madam for pa bia me na edi agro. Me pour ni sa kasa kese mama. Okay. Iti katra me. Na omo ba New York. One na yere. Nti omo ba be shopping kakra na da na maame na do omo koy. Madam for pa bi ba New York. Obe shopping kakra. Ana mami de ne nante. Mami na do mo nante. Nti oba ye no na komo ni ade no so mami bi ekuhia no pa se de mami ho dwo ne se de ositie ide. O ware. Ye de ne be ma. E kwa da ho. Nti em say se boni je ho de ne ma ye nya ye friends introduction ma na okay. Ti me de mani hwehwe ma na mi pese me hu nipa kro nti me call Facebook o hwe ne ade a na me hu se mami ya. Omne na address nyina ma o tese o kunu ba Facebook. Be pay me ho. E ho wo flat anasa full house. House. Ma confuse you. Oh, Facebook ho no. Tese na we in apartment, we in our post no so. Page no so. I'm to go through a lot of pictures. Photos on the obebre. Me pay photo. Me nyina asi ya. And I contacted with Facebook ho. Enti ho na me started na me say o ni am mpɛ number ma me friend. No for phone pen number no number ma na me friend nti e din komo kakra ne ade a. And it just have fire and tietie mo. No, it just tietie mo ano no. Me fire. Abaya what we what the corner hyehyɛ ho. Ya hohoro ho abusuafo. Ye fa ngu ne chance that the same. Just what me dia hye ho what dwa ko no. Mama. Aye ne kama. Yo abaya wa wie. Ne kon ho bi no ho. O ha adwene. Ye wie. Yen kwa horo. Okay, yen kwa horo. Yen kwa horo. Abusua ya horo ho. Ne de ade agu chance mu. Na fe ya to aso. Okay, abusua. Good. Yen nam no de e na ya ne kama wa chance mu. Enti mama yen to aso. I am to aso mama. Enti me de nam no esiso. That's right. Me de me beef ne be kan ho. Ba mama sere wo chale ginger spice. Eno abi na sisi ya chale. Eno na me yusu. Oh okay. So wo de wo kra da wo kwa ya obeje. Enti eno na me yusu. Eni enimi nkwan mu ama. Ne. Maintain kwan ne de. Enti ampa. Enti e chale ne so begu ho. Said the okay beef no so no e wo no ane ho. Eno de. Chese ti me beef na so metwam kakra. Na too much kakra bi. Okay. Na egu. So no se be o mama me sensu ma. Enti no beef no na e be so skete nkwan. Sa. E be sa flavor no kra. Na ai de ukunu kai ai ampa. Ampa. Me wo hwa na sister bi a no. So na me ro nguma. Oya me fair. Ode mpacha wo na aka so be bo ntene ne. Oya me fair for friend me say.
everybody. Oh, I am a ferry for the good mama wife. So that's it. Oh, I am a ferry for me. I'm need to so. Mira, raw beef no the good mama me. And to be go ahead with me name also me blend. And the double blend be other for mama. Mama. Who chana me go. Na me challenging ja mama me that's it. Anyone can me be na me more be very very necessary. Na me more be ama wo kwa wo de akọ. Inti friend na or friend dem. Or friend me. And o ka kire me na me say. Na ma bro. I will free him. No so me mo ahia no. Inti say me hia no say me hia na papa yi free me. O penentem. Enti me ka me pe bibi dia saka kana me say dey ya de. Enti kakra bia so ho. Na de gugu hu. You don't need much. So umpe ginger be bread. Umpe ginger mu kakra bu de gu hu ma nkwan na kama. Garlic, ginger, kakra, and a jelly kakra. Bibia wom de da. Nam de gu. Say ya, ye mama go say the open on one so adi mo say ya. Enti na say me nema me blend mi jene. Ni mo enye ye. Pa. Na meko. Meko mi obi a me pe garlic pa ka me de chale gu mi nka mi hia biem but me pe. Enti me de we so be mi nu bi nam de aka ho. Ya ti ase kra. Ma blending ni nyina ni we ni na kakra. Enti chichama me kan ho. Ana trese papa yi frɛ wani e to afrɛ me na tese ode enkomo ne eto manim nam se sa ana trese in all no opening so me beginning no cheche mo kakra ma and they normal na tese ye nam ka to ye fix it dinner na tese ye de call dinner na ye tena se America tam ni ho America wo New York nti tena se kasa ya na tese Miss me pe be mo brand ho ase. Na me pe obi okrokro ma. Mitimi me da ma. Ti me hwe de wo okrokro me, me kuta me pagya na okura mu. Ti me e blend we ama me no. Me dan ma kokko kakra se de be ya me. Me ma wade bi ere so yensa da. O ma me bi e no kra. Ai, ti me blend ama odo. Da se ihia. Yo. Me sure de na ya na be die se betumi ni me su ya blend. Fa blend. E se me no nkura na wo yi. Na nye o mo na de ma me. Ntende ode yo beto yo nam ne ho chiche fine nti mama o kan say de be kan say tin tomato tasty tom and mama eno na me use ama adaroma eno na me use you so pa de papa nti enimu enye ye me de jollof prejai me de me blend am o me de kakra gu ho ni fra me fa bebre kakra bi maybe me da asini ane enti me de gu ho a na ne taste no ni bibia afa awura nam ni mu kama na tese su kakra me sanfru mana sanfru kakra ma me made of awura wa ma me ankampo ye me se mani bi wo afei we ni pasel enya me kwame ye so se nipa bebre ni bro otemase otwase ade a me bia ye ne fe ade a ben bia be ne Mpacho for now, me toast ni sha. Tasty tom. Ni sha. No de unu kakra ebeka ho okay. Mo de dodo. Papa bi. Me da say de aka ye betete e de a chef fridge mu se de bia. What say you de anwa kakra gu ani a. Wo de budget kakra gu ani na de chef betima chem 1 year kra. Enye hwe. De anwa kakra gu tasty tom gu ani a. Budget oil you shake kakra de gu ani. Betima na chef fridge ma fe. Na wuni kra na wo ho ama me nchine kakra me nchine kakra Maame Gold na me re enti me nua wo share how many years ni oh best 9 years in the economy 9 years ana mu komu yi me de nyame asera de hira mo mesama kata me nam ne so ama still anema no afa wo de wo ye bia ye na me nkomi wura ho ana obeboa wo ha baby o meboa wo dabi eni no ni nkomo sa me fa me tomatoes bi de gu ho sa o eni jene no o de ma me nye pro no wate na de menua no nkomo no mo sa wo nim sa wo ma me ma anya bio tomatoes ni me jene na gum pese steamy once I steam it together no make you try me veggies no make you try me cabbage me carrots ni nua mo no okay like I me can beginning no wo didi mo
me emo na me didi. We emo akokɔ nkwan. Eno ano no nti ya. Ode wada ma wo free he. Me free. Abu kese. Ahojo achi wo ba bi yo. Na ehon kwa na free na ho ya papa ko. Ho ya maame krom. Me papa free mampo. O papa free mampo. Asante mampo. Asante mampo. Wow. Wow. And Irene. Sorry, Maame Gold. Who's free him? Me papa free ahojo. Sepase ahojo. And me maame fit trade. Trade. Full Ashanti. 100%. Hey. 9 years of togetherness. Enye easy. Enye easy crowd. Why are dear mirror? Me dawase. Why hear me new come on, Mami pa. Also I hear me come on. Now, abroche na mushia abroche na matena na abroche na muye mu bibia. Okay. Inti mu doi die obi beka se bema wa abroche die ampa memme wa abroche dodo na ati omu yemu asisei bema no aduane ono so no aduane onu aduane da bia eboa me nua no ana se kitchen show nkwa na apesa oboa no aduane mo mpa de memmoa no. Okay. Memmoa na efie enyuma no no ye we na na se so de wo fie. He does all the cleaning. I self cleaning in the market kitchen bia ebe mo no so na ne ho adwono no na me so ma take his responsibility no. Sir? Inti aduane no de wo nya de. Ai de me isi ara na me ka kire. Me kura me kunu ma wo nya de. E wo kitchen. Odewo. Normal, right? But also on the other thing yeah. Into one nya de or kitchen sa no de as a broche no be boa we no. Uso ni mu on the other side. A 5 year egg cleaning. En kasa kura I am fedodo. Yeah. I am fedodo. Irene, will you say you are lucky or you are blessed to have a man who understands you? I think both. Okay. Because say ono obeye oni maduane no a ende ko so ya no akra me tu kwa gise me no asi won. But say me wire no 9 years ni na ma me clean it from bathroom to kitchen to Sebi laundry impo. Oh, he's a wonderful husband. Wow, this is beautiful. On my main stress it. And I'm happy for you. Yes. It's so beautiful. Nampacho de chuchande any blending. When you blend back up. That can be a big one. Say vegetarian, it's me wow. Everything right. I think a baby. Hey, I'm at the old say Hano. Odio menene nyini yo. Oh, catch me. Some of your photos now because who would you? Na say eh. Yet it's photo ni bi na. Na say na mama here. Menene no ne Jamila wa Canada. Kwada so for guest. Jamila, hello. Canada. Yen. Entijai. But yankoda. Debbie. Adeba kwa na yewo ye ho no. And omunu tu kwan jam. Nti musuni ese ehwe me nyina ma ya de pa. Na bia ye be chimi se senior. What senior be mistake no. Ye be ba na nipa no na meka. Junior. The just na only junior adamfo. Ona fonya is seniors. I me also man opi but no classmates dey be new. Irene. Yes. Daddy when. So your hene e wo ahojo ni krom ho sepase probi ho ahojo. On na ye ho hene. Okay. Nti ho ne ho de wanyini de. We keep well. O he we nti why nipa tutu Maame Gold. Nti edu hi. Edu say me tomatoes ni jeni no na ma blend carrots ni bi. Akara na me de asai fine. Yes. Ene yi. Ni blend. Nti we ni blend no. Ai akara na ne be blend no. Wow, ebusia wow. Nti nkwan no na just so what smell no. Come. Wow, nti ya blend away any carrots no, right? A blend any carrots no. All right, we should here blend it. High sense blender. Let's go. Blend any day. Yeah. Me mana fepa o. Amane fe ma me am. Se le mini abo me ma blend adem di begum. Okay, you need water. Me nya nsuo. Okay. Nya pan nsuo no. De be hye me nkwan no.
Okay, Obapa. Unsuo ni. Me de be hohoro. We ni na no so aba. Na no so aba. Okay, yeah. Wow. Our soup. Ntinkwan no. Ye ne na wia ne sa. Your rubber beer. Give me a. Okay. I was saying, I cook one quino. So simple and done. Oh my God. Oh your gosh, you like it? Okay. International no. National yeah, because when you so new so kakra. Vegetables so new so kakra be ka ho a. Let's just say. Wow, and you say for her. Yeah, kwan is so simple. Papa bi. But no I mo no. Me pese a hwe kwan na ni kakra. Ye fi ho pe. Na de mo no pagya na me hwe. Wow. Ya kokon kwan ni. Kokon kwan no. Nti be ma na bene. Akona ni mo ansa na veggies na gum. Aba. All right. Ahode ni gina no. Ho na ahode ni gina na busu aduane no na etwa guo no. Royal Aroma fortified rice na wunua. Magia tumo. Is the only fortified rice. Me buy the bread me. And no be na do more de. Only fortified rice. Intimidi see her. Na dudu bi a opo a wasawadi. Mo. Baby fa ka on. Rice cooker there. O de no amu a bomode so be your selection ye. Na o fa Royal Aroma e tupa antino ahwe na akobro soup. Nti fa onsuo gum. Fa me nsuo ni. Ai. Fa onsuo gum. Pepe. Mama so my way. I mean someone can make cause I think me so yan kasa we. Yeah. Good. Okay. Say ya where you won chine the suo no. The person ye bia ye wie. Ebusia ye mo no na Maame Gold enwa no. Enkwan no so na nya abotre ampa ehu nkakran. Bibia so fine ewa ha. Ene mene odi no nchina gum. Many abusia and Asia family time on McBrown's kitchen. Open chine no do one said they open. I'm pension. Yeah. Me me pension. But ukunu on pension papa. Okay. And I say chine so ntino. Aye. E be yen kwan na de ntina asoport. Asoport to ho. Ah, ntina ye do mra na eko. What you say? Ne. Maame Gold ene ne kunu na ne McBrown's kitchen. Mini omu ye aduane no. Hi him. Mira, me ba betra onche na ma china gina onche na di nkomo ketu e bi. What at? Hey, madam, report yourself. Report myself. What we say McBrown's kitchen there. Usiafo. Ye Ghana fo nyina show. Emfa no be bia wo. Ye no aduane no na etie mo num asem. Na ye hwe mo dwuma ma fam wo ne ma ye. Na ye so ye de bi etu ye hofo. Enne uni ukunu ma be grace me occasion akokọ hwe de me Royal Aroma is one one come out here say ye be ko kra na dey wrap it up me best me nua enne me sua me be free what dear na ukunu ayama in this 9 years of life together opportunity be a catch and say what danas and opportunity ni dear dinner be catch me dof oh gosh Ama was that nice by a touch 9 years no. He's done so much. Just me explain. Me Dawson, but I dear ba kwama. E wi asese won no obi wo ha. Ben wade. Won no obi wo ha. Enye odo kiss na se fon kwa. Dwen say da ache no so. Yare wo ho. Aho kire wo ho. Sa. So o de ni nyina be him. Yes. Na minim se o ye panyi kire me. Nti on na ebe yare mama hwe no. Wow. But on say na me wa dream pass say ba sampo a I will be there. Me catch your sister be say me ware me kunu not wheelchair kwa me piano. But on say ama ne sa ba nyankopon e de test me say me be yare yama. Be me ye nyimi mu da. O ho anopa awie anwumre sebi okwadwuma ba wo sa be hwe me. Nti ne waye ne de ama me gina McBrown's kitchen Ghana fo nyina nam se me kunu mo me na me nana se na onyame onhyira no me sre nkwane ahoden e de ma no ore no nyamfo me da ase
Nyame shraw. Amen. Amen. And then me man can't even say did we are. What I say? Me put on spot on them share that. Nyame shraw what it? Me ya da say. Me nya na yen come and return. Wow, Maame Gold ni crew na extra odo McBrown's kitchen. What? Oh my gosh. Oh my gosh. And quite to say the basically is done. Done. And you only yan hwe ye mo no na hwe se de open no. Afa ye hwe nkwan ni wi ane ye ko. Emona come on. Say anam peno. Nanso. Ujedi. Aseme. Eni afa yan hwe ye nkwan no. Na yan fan hye so pepe. Ye wi nkwan ye wi bibia nti aka veggies no. Veggies no kom ena edi etwa to edigum because ye mpese my dear ebe ye mre. Ye mpese be ye mre. Nje the veggies ni begum last. Nkwan enam na bene se de opa bibia. Abe go ve kama. Nti mi digum a me ma ne nche. Se de be ya ahodi ni nyina beginam. Abusua. Abraham Maame Gold eden nkwan yi ebe wiye. Ode no vegetables egu akokọ nkwan na ode beef kakra aso skete no. Aha. Na me da aboafo so ase Maame Gold ode ane akono. Chesa hode su wom. McBrown's kitchen de hia ye nie. Se ye aduane no wa ha. Ebi o okra na wo wadwum na nso no wani apaso. Ye de kakai wo ni a chew ade foforo kra. Akokọ nkwan a ye de di emo. Anampo bayre, ana potato, ana kokọ. Very, very, very simple. McBrown's kitchen. Ye here enu nie. Aduane pa ede no. Enie. Maame Gold nyame shraw. Na mi gina adofo anemu adamaboafo so ase. High sense. TV I also say high sense. Fridge mananya high sense. Air condition mananya high sense. O blender, o rice cooker, iron, o kettle. Me patcho sound system, mobile phone. Yes. Me stropi. Sana me come for Tasty Tom amount. Tasty Tom and rich tomato mix. Enkwan ye bi bemu ani amani na ye kama. The smoothness no so aye kama. Mr. Ukasa odi guma ni ye low jam ni ye dum. Say ya. Yeah, that Charlie spices I say. Charlie 3 mix. Charlie prekese. Charlie ginger. Ya yana dada. Ya ogana he ya gana ni na ye. Enunti no ope spices a eye akono. Na eye fe. Na eye denititiwa. Me pacho pi. Charlie spices. Borges olive oil. Borges nie. Anwa way. Mesha da kwa invite owners no. No more baha no be ye aduane no. Data ama won said ye the Borges kwa ye aduane simple. Na eye de na eye very very healthy. Ye do masi. Afa delay mackerel. Delay sardine and a delay at the abaheya a woman McBrown's kitchen. Yeah, dana si bebre. Royal Kitchen wear official Ghana and Instagram mudino no. Omun chance no can royal uni mum dada. Omun chance ye. My way insurance ye no mobile phone. So o phone e crowd say yam send your Android. Who to me subscribe come my way. So dial *165#. Eni this one be ma wakwenya mo atwusu de obotum be so. Your insurance ma ho misraw enyu hu frim o side ye savings ye do mo ase abusu ye betwa ho aba ye beba no na trese edition time mame ye be serve ye ho na ye didi what you say abusu ya ye ba sisia high sense ye ti ase ensu to na so form da so ye din ne senti ya hyehyɛ bibi sunko kra dia mamo ya to ne din say high sense super promo ye niema ne buo no esa hwe ni nyina bio impo ye mfa so mpo eye free so said ye be ye mfa so dia maw ye call no first come first serve eniema no sa na sa high sense super promo yi ewe showrooms nyina ewo Ghana fa na nyina high sense one amount 5 years manufacturer defect warranty ye niema border from chain dia kanyina e chain dia kanyina high sense fetching dia kanyina na ye papa chain dia kanyina kayo every 28 February akofim 8 March a high sense super promo high sense everyday prices
for every 2351251. Wait, your tomato mix. We didn't swallow one on pass. Still loud, but tomato flavor no. Tasty Tom tomato mix. Ofa kakra. Na ye bebre. Kakra yan kwani stew. Dodoa ope. No color changing like traffic light. Debia koko come on. Tasty Tom dear, it will surely give you value for money. Me a chef, I know what I'm talking about. Because Tasty Tom tomato mix is thick and little is enough to get our desired quantity of stew and soup. Pepe. Tasty Tom ama menya chepa. Presenya enino aye fe. Taste no so dear. On point. Flavor new. And it doesn't color your meat or chicken. Cry. Tasty Tom tomato mix inti. Me handwriting and sada. Then and then the sanet here. Into customers bar never. I don't compromise on the quality of my food. Me top papano at once. Use Tasty Tom enriched tomato mix. This advert is FDA approved. Borges extra virgin olive oil, best for salad dressing. A little of Borges classic olive oil will make delicious meals. Borges with garlic, excellent for your girls. Make your meals with Borges, always. Borges olive oil. This advertisement has been vetted and approved by FDA. First, no, yes, some to have a mouse. 1,000 Ghana city. Say, 1,500 Ghana city. Wow! Now where? 5,000 Ghana city. Say, 8,500 Ghana city. Wow! After you went to me and Yakob 15,500 Ghana cities cover. The idea will be only hospitalization. Trese, we are Kondaya Sabia, eba bua what you can. Afei, critical illness. Trese, Yaria Kronko Biwa, Ya Jatum Saboa, eba bua mawako. Bebra, ya kaka winina. Kakra bi pe, and ya to the Utian so many so. Waiting on my way, yes, no. For phone, dial *165#. Never come home. Send you my way. That's it, no way. My Way, a product of My Life and MT. See your kitchen. And what's in here? Sweetheart, and then my higher home over kitchen bill, and now for you could you garlic and ne a cakeju. I must say, Baby Try and I'm pussy, ya bought a potato. And ne, Timmy 3 minutes at the romantic. What can it mean saying now boom? I'm an iron back, and one is a would be a petite with 3 and a woo. And ne, charity missing tea. I'm a Maya, yes, smart with your journey. Honey, my dear. Charlie 3 mix and need ginger powder a bit too. FDA, add your judge and crack. McBrown's kitchen. McBrown's kitchen. We say for Edianepa Ed. Me da say me pacho edition time nie. Ya to your home puno e ya dofo amhwe ye nimu. Na kire say pe say aduane musumu ye bi. Na mu ne abusua ehia na mu didi say ya. Ye da umase. Ye da aboafo asepa. High sense some de wunim no. Tasty Tom, delay, Borges, Royal Kitchenware, Charlie and Charlie Spices. Sana Mekai was say, Busia, awake, and in your Puma, Puma drinks, and ye don't say Royal, ye don't say, and afe, my way, send my way, Casadei, Cassad, no way. I was your baby Didi, Sawa, Mr. Bemi. Ono dofo mira eniema yi modia drinking ni nsuo if we awake kasa preko abusia me de da wasa wate so ba ye afa chance kama yi ai magno if you royal for her royal chance ni Charlie natural spices pa enam de mawe so be ko bia tritu prekese no ebebo afa hwe ha Borges afa we omu rapin e efe ankasa Eniema womu ankasa. All oil. Ahane. Enam dia mawi. Meden vinegar ka home. Sarah ena delay. Macro nene sadi. Enusu nie. Delay. Afa Tasty Tom. Tasty Tom jollof mix. Ena Tasty Tom enriched tomato mix. Ni nyina biwu.
before I say bekono mema on my way for so be say a jota na wo de oniema wo sales egum and our Bible verses egum what I say my way for so e wa chede ma yeda mo ase yenko didi e wo say yenhwe aduane no yenhwe wani be hu kenei oh oba pa bi mu insuma me wow now here set up in everything home luxury thing home luxury ono de enema say no to me ma kitchen ye de no aduane deco papa bia thing home ye da ase bebre afei ye be serve ye ho ye nu kwan ni mu kakra I am waiting go for appetite kakra whoa oh gosh just kwan no be feel no feel stew oh awrade fine favorite ni why him go feel one favorite ni anyway you be serve who says yeah wow we say for look at that Maame Gold uni ada say one be bomba here and na awrade we shiraso wada roma shiraso my what dominant amen ediane de ye chesa ye mompa ye tinte ode u favorite ni aye no McBrown's kitchen e dia ma wi I know the onwa what ya say eno dia me moampa ye o do yire dodo o ye ma ne fo 9 years dia ma ya de oba pa odi na de me ma okuru nka akoko nkwa akoko stew aza unya stew ni feeling unya nkwa so feeling Maame Gold ye didi yemfa mo adwuma no ho dawru kakra agudi nsante ne from Maame Gold na so adwuma ntune from Maame Gold so one say fitete me pe sa gold ne de me pankasa nti itu kwan mo feel nkofobia very close friend bia me hey Maame Gold o pe gold o Maame Gold na me pade no nti makoma je edin ni tum okay na ebeye me din na omo kra no very close ones na omo ntimi nkan ye potokasa no no mo frame gold dust na me pe poto de no na me de me Maame ne kan ho na be Maame Gold zika futuro no na pe gold no and I do Maame ne kan mo Jamaican friends we frame gold dust baby fuck back gold dust fuck na so na pe jama me na minibia dodo na te one on social media more ansa na me gidi se yehu nipa no ye adwuma ben boutique no e wo he first na online ho first na online okay but see ade ye wo Adringa no road no so e kwan na wonam so asa wo former president efie no Adringa no main Adringa no road no main Adringa road na so okay filling station we say Asamoah filling station ansa na wadru e ho oh me de me want na me nkyere mu ye bonkum so ha Adringa no kwan na ansa na bedu filling station na say Asamoah dia no obonkum subonti ato no kakra Maame Gold na bia ho Come. Also, more branches, baby. Yeah, baby, so North Legon. Okay. North Legon, Agboba Road, no swam. And Sudu ha, Maame Gold. Minya no Maame Misa. Boutique no kwana Maame Gold there na we bibi foforo. Obi aba me bisa mentra. Me ye boutique na me sign e bie Maame Gold mat. Ye do de bibi Maame Gold. Maame Gold mat. Ubezutwa. Hey, Maame Gold mat. Me ton krama aduane me ton ensuo awake okay Nika ya foreign ne American drinks na bibia wo ho ma ka bibio advert wa ya wie Maame Gold na also de na bra me yima me afi na be you ni ma na che odi na do me nua me makwa Kokofu bobo because when your brother say nye bronyo me gift you the ba ti me so di fa me nsane me nan emma tese wadu ane de ma me nti ba ko na kakra eja Maame Gold yen so yesi e dey bro na yo ye mai nyina so uni aton tade asa wo mbra Maame Gold me se bi o show it what she pa chow
so where then dress? We dress. Gonna Kelly. Wow. Wow. Oh, and rubber for yay. Wow. Ah, person me be wanting to me shower her nice and Matthias. Wow, I like this. It's a beautiful set. I like it's a set. I like this. Maame Gold. Me rock in here, what it? I would rock question. Me rock pa. Wow. And then there's another one. Hey, rubber for dressing. Yeah, me some the dress you me say. Me dress ya dan no more hwere nyina. Maame Gold me da se. Me nua me da se. Na odo ewu. Answer ne be kon me ka se me ma ojota. My life for the hey me nyimi beef no. Wona me akono. Sister, o pese woni me nya issue o me dia na ho. Fitete. Sa na nua dot ye. Je o my way daughter. Afei asama de betwa to. Miwra, o ka se me ka say, wo so no, wo wade ba ko bia. E bia wo yira ye. Opportunity no ba na asa slepo. Enne adofo nyine hwe wo. E dia na me nua ye. Ah, ayo de pa o person can money to me and the more. And some of the adults. So make us make even here time. I'm ready brave. Hey, what do? O de kakaka me ntie. Obama brabo no. Me I meet say my brabo asasa. Da bia sabi o me danya me asasa Obama kwan mu. Oh. Enti ne tia wa mu. Na won ja on baka sa bebe. Who ga ga? Camera. So camera. Oh, so camera that's that. Some of the adults. Odo mam tisu ni bia na te se. Enti. Be ma kra de on ka sa bebe ya. Maame Gold, we da se so ba McBrown's kitchen what? Ya da se bebe. Enkwan a abeye yi abofra betumi anom, opanyin betumi anom, se wanum nya ode. Eno anu meko bi ade beka ho mo. Adbibie no asesa won kwan a wayim. De de opemeko na ade bi beka ho mo. Miniam da wase. Sadia we nso gugum no kama pa. Abusia me da menua ase na me da oso ase. McBrown's kitchen there. Menam kromu a sadia mo kano nana. Me hwa wadua ne sadia wudi no. Oh, when you only jaka lolo media. And yeah, family time. Your love emu ahodo nkola mi no mu eba ha omu bom ho modin de omu yem. I mean you ma bebre. Wo so wo ka ho me da se. Ye bi wo fie na ne abusu nyina ndi. McBrown's kitchen. Enu tin ye se aduane pa de. Ed. Sa akwahye misimu. Ye da aboafo so ase. High Sense, Tasty Tom, Awake, Charlie Spices, Royal Kitchenware Official Ghana, My Way Insurance, Delay Mackerel and Sardine. Ebusia sana meka Borges Olive Oil. Yeda boafo ase. Munimu a enim. Tasty Tom. Ebusia ni nyina erade won hyiram. Ye be hia na otwen sene. Medindi na na McBrown. Medanat luxury hair ase. Omunyi on sama sha me say nat new year papa. Bomodia na hwehwe om ne tobi na de pade wo ho a che na che mawo. That's it. Sana beauty maven eye me makeup. My aunt stitches and a share my taggy. Me da se bebre cause one hwe your YouTube McBrown's kitchen. Ye da mo ase. Ye be share na otwen se na erade won cry nyina. Adom nti amen oh. McBrown's kitchen. Adiane pedo. Brim. McBrown's kitchen. Adiane pedo. McBrown's kitchen. Bring us so. McBrown's kitchen. Adiane pedo. McBrown's kitchen. Bring us so. Yet to cano. Get it bow. So when you know, no am I in here. Yet to cano. Get it bow. So when you yeah, my share. McBrown's kitchen. McBrown's kitchen.